Meto nga CPR awareness campaign ing Penimunan dareng Rotary clubs ing Pampanga. Ay ning balita. Pesinayan niya ngayon July 17 in Cardiopulmonary Resuscitation Awareness Campaign King Social Hall ning University of the Assumption o UA. Penimunan ni iti ning Rotary International District 3790 Cluster 4A kayadwangan ning UA at Philippine Heart Association Central Luzon Chapter. Iti ning kapatabano ang gagawa na iti ning Cluster 4A akabibilangan dareng 11 Rotary Clubs kim Pampanga, kalupa ning Central Pampanga, Dolores, Villa de Bacolor, Eastern Pampanga, Western Pampanga, San Fernando P, Pampanga Cosmopolitan, Metro San Fernando P, Greater Florida Blanca, San Fernando Cabalen at Southern Pampanga. Pepakit lang live demo, reng doktor, ibat king PHACL nung makanano rumispondi king cardiac emergencies at gumamit automated external defibrillator. Tinagon at mekisan metong king hands-on training, reng estudyante, ibat king Central Luzon College of Science and Technology o CELTEC gamit reng CPR mannequins. Layo ning aktibidad ing aturwanan ning publiko king ustong kebalwan king pamagsakoro king die kabang maninayang medical responders. May nga na laman ni Reng Rotary Cluster 4A, UA at PHACL na isundo ing panyulong ning CPR education kareng lokal na komunidad para king mas ligtas at makasadyang memalen. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.